Hürmetli televizor qarovchilar. Efirda birinchi kanal Ayda ilanishlik topshiruvi. Studiyada onun har vaqtdagicha olib boruvchisi men Lariya G'aziyeva. Dimshi ayiruvchi, yavshi qovishtiruvchi Qozonga qo'noqqa ketganlikdan mening bilan bugun studiyada astrolog, venerolog, yulduzlamachi Suyla Vasila qarshi oling'iz. Bugün Ayda ilanishlik topshiruvining tip giroyinyasi Urqiya, 25 yoshlik. 2 yuqori bilimi bor, lekin diplomi yo'q. Karyerasini 14 yaşında intim kibitinde konsultant yordamchisi bo'lib boshlab jibergan. Xalqqa tuturuqsiz, o'zi ishonishli. So'nggi 3 oyda kuyovda bo'lmagan. Aydagiz qarshi olaylik, Urqiya. Rahimitigiz, o'tirig'iz. Urqiya mında o'zini aqlli, boy, maxluq iriga tizlab kelgan. Aytingiz alizin xarishın, Urqiya, neужели intim kibitine birginada junli yigit kirgalamadi? Nishapsiz irlerden uğmadığız? Men onlardan uğdim. Onlar menden uğmadı. Sizin o'zingiz bulgan kızma, mında bir saylarga kelgansiz. Narsalar pişire bilasiz? Şey. Genial. Qamir rizqlaridan Daşırak. Eng mashaqqatli rizq shul. Hozir Urqiya bilan bunda bosing'iz ali birinchi kuyovni chaqiramiz. Hurmatli do'stlar, o'zimizning studiya hozir super fantastik irlarning birisi Gerkules Mamiyevichni chaqiramiz. Ul tutanıklığı boyunca 3 tapqır tuğup qaragan, o'zine 55 yaş. Bu studiyaga kelib, matur qiz tabib baxtli turmush turunda xiyallana ol. Qarshi oling'iz, yosh ko'ngilli, kuchli, dardli Gerkules Mamiyevich Satakutov. Hürmetli G'aziyeva, isamisiz. G'afo etingiz qarashim, mening familiyam Satakutov tugul. Satakutov. Anlaşıldı. Urqiya, isamisiz. Прелестно. Rahimitigiz. Замечательно. Isamisiz. Gerkules Mamiyevich, sizga qarab turam da. Siz shunday mening ikkinchi yerimga o'xshagansiz. Ul povur edi. Osha bo'ldi. Birinchisi nechta bo'ldi? Birinchisi ochdan o'ldi. Aytingiz ali, siz osharga pishira bilasizmi? Qizg'anchga qarshi men pishirganligini osharga yaratam shul. Bunda og'iz qurg'izgan narsa bo'ldi. Yo'q, bitib kelaydi. Bu taga so'nggi kuxnya so'g'ishidan qolgan narsa. Demak siz sug'ishasiz, qiynaysiz xotin-qizni. Xoliq aytani, turmush bulg'ash, toboq sovut sholtir deb. Sholtiramay sho. Sho. Men xotin-qizlarni qiynagani bo'lmadi. Kirisincha ular meni tuydi. Mana o'zim jengarday bir xotin topilmas deb kelganman. Anlaşıldı. Siz bir boy kishi endi. Allohga shukr, boylik jeta. Lekin men bir ekonomli kishi. Ekonomli? Da. Demak, saran. Tugul, saran tugul. Saran kishi bitul qo'noqqa chaqirib yaratmay, yuragini yarataman menisi mana. Anlaşıldı. Sizin mana Urqiyaga nendey so'zlaringiz bor? Mana hurmatli Urqiya, meni de anketada yozarga uyaldim deb aytaymi, qo'rqdim deb aytaymi? Bilib turig'iz, men 2 balaga aliment to'layman. Bir de bir şılmağız, bu sizin alimentiniz bizning oila byudjetine bir nendey ziyon keltirmey. Qani ishi qalay? Chunki men o'zimda 2 balaga aliment olaman. Saldi bo'ldi. Degayvet, voy tishkash. Hozir Suyla Vasila. İptaş Mamiyev, siz nechik o'ylaysiz? Xotin qizlarning oq shashlilarimi, alla endi qora shashlilarimi erlarga to'g'ri bo'la? Kim deb aytayim? Milashka? Manashka? Milashka. Nu narsa deb aytdim. Men turli shashlisini olib qaradim. Do'stlar taqdim etgan bo'yicha uydagi mebelga sotib oldim. Baribir turmaylar. Narsada g'ayib bilmayman. Ketalarmi? Ketalar. Demak, sizga shol shashli xotin-qiz kerak. Ani shekindil shol shash. Ular ketmaylar, ketar yerlari yo'q. Nu, xatirda tutarmiz.
Әйтегез әле, сіз нендей ризықлар яратасыз? Мен міне құрметлі қиядан сұрап қиясым келе, сіз міне зур тауықны сарымсақ білән ышқып, майонезға түріп еме, ішіне дүгі, яшыл алма, теге қора жемішлер тығып, фольгаға тұрып, газ плитасында пішіргенді яратасыз мı? Обожаю. Біздің вкуслар бигерәк килешә икән. Міне пішіресің. Менің огородта, сат огородта 15 тауығым бір әтәшім бар. Шоға күрә мен тауықны бек абажайттым. Аңлашылды. Сіз менен нендей режим белән яшисез? Ну, режимні сіз біліп тұрға тиіш, мен бек деловай кіші. Шоға күрә мен душанбы күнні мен фитнес-клубта, сишанбы күнні ирлер клубында, шаршанбы күнні ночной планерка, О, шаршанбы пивнушкада, жұмға күнні мәжітті. Namaz da оқи демек. Субота күнні мен ауда, ял күнні мен балықта. Так что барсы да илішін тырышабыз. Хөрмәтле Гречка, ой, гафу итегез, Геркулес Мәмиевич. Үзегезгә караганда да режимыгыз бигрәк ошады. Ләкин шуны белеп торыгыз. Һәр көнне сәгать кичке 9-да мин мәхәббәт белән шөгыльләнергә яратам. Идәме минем ир, идә түгелме минем ир? Миңа барыбер. Ну, мен де вақшыл кіші түгілім, бірде қойтырмын. Шылайда, ойға бір тапқыр, субота күнді балыққа бармасқа мағой енді мен, конечно. абсолютная гармония, бик келішкәнсіз бір-бірігізге. Вәсилә, гороскоп бойынша біздің әфәнді нендейрәк кіші екен сөйле, Вәсилә. Қызық менен де біләс келе. Геркулес ұжым бұзау йылдызы астында туған, тары бұтқасы ошаған. Шуңа инде аңа бигрәк тә ұжым сыйыр, ұжым тана, я инде һич тә булмаса ұжым тауық туры килә. Ну, менға тауық яқшырақ тұр келе тұрғандар енді. Тауық білән яшагаш. Бик хуп. Хәзер менә үзегезнең күчтәнәшегезне, сюрпризыгызны күрсәтегез Урқияга. Ну, мен енді состоятельный кіші боларақ, hürmetli Urqiya, мен сізге бек зор бүләкті алған болар едім, қибатлы. Ләкин менен алмадым, чүнки хатын қызға бары ярап бітіп болмай. Шуңа күрә мәңгіге есте қалсын үшін мен сізге өзім үйренген әтәш бейуін алып келдім. Аның үшін меңа бір тауық керек болашақ. Сіз түгіл, конечно. Рахим етіңіз әлі Urqiya. Әйдәгіз бейіп көрсәттік әлі сіздің білән. Сізге бір генә сұра бар. Ни үшін әтәш башта тауықны қуып тұтқаш башын чуқай? Белмим. Алиментін ұныттыра. Әйдәгіз башладық. Тұқта. Allah. Нәрсә булды? Билеләкті, hürmetli Газима. Ай Аллам. Allah. Hürmetli Газима, міне. Әйе. Байлық та бар. Сәләмәтлік жоқ. Қоям болса енді фитнес клубта шәбіз, ирлер клубында шәбіз, түнгі планерка келешу. Мәшет әшмейбіз енді. Үзегезне Батта қаләкті енді, Ай. Ну шулайда сіз бик матур бейдігіз. Шушы бию белән Урқияның күңеленә хуш килдегез дип уйлыйм мен. Замечательный тауық. Аха. Хәзер теге бүлмәгә чыгып, аның җавабын көтеп торыгыз. Оны ашылды, массажистыға жоқтыр бей. Юк. Қызғаныш. Кофе ішә торыгыз, ярымы? Мені сойларсың deyip шанам. Allah bir bitti. Урқия, игътибар ит. Үзе бай, шире көп. Мындай ирне эзләп гомрем узды минем. Сен үзеңә ошадымы инде? Ошады бик культурный әтәшкә шаган. О, булай бик әйбәт инде. Кадерле Урқия, хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер бездә реклама. Вышневолочак гаражларында эшләнгән массажер. Вибра күкрәк. Вибра эш. Вибра бут.
Tağın bir super güçlü agregat. Mega vibraton irler için. Birinci urovень massaj. İkinci urovень tonusni ko'tara. Üçüncü urovень bütün tanni harakatga keltira. Tak, tushundir. Oy, buldi. Olib chiqib ket. Ay Allah'ım. Texnik kuysizliklar için zinharga foytigiz topshiruvimiz davom etdilar. Ruqiya, zinhar basıg'iz huzurunuzga. Hozir studiyamizga ikkinchi kuyovimizni chaqiramiz. Ul bek ipli motor duzg'aylardan. Shoma bilan 36 yoshda. Qarshi oling'iz. Kishilarning kishisi Askar Akalayev. Vazilar selam! Selam vazilar! Takrugo vazilar! Nasta basıp durasın, kabartmalarını salındırıp, sokansak ıskınalı bundan. Bagana kıbık katkansın. Kurula! Selam! Gaybat çapa! Selam turna! Sen nasta ajalının katını malla. Грубиян. Iskelet. Ужас. Apa bu ayda avalanışı передачасы mı? Siz nerse bu ayda eyleniş topshiruvi? Да. Какая разница, сол avalanışıdan başlanayındı o. Oy Allah'ım, yo'q endi. Tinchlanig'iz Давай. siz. Qarab turamda. Elle siz mishermi? Tıgıl. Tatarmı ney? Do. Enişem sizning familiyangiz shunday sayir, Akalayev. Akalayıp biz apa, akalayıp. Çünkü bizning yartı avulumuz bilen iman akalası ciyabız. Liç yapmay. Faydası var da. Akalayıplar biz. Anlaşıldı. Tanışmılığız. Mine bizning kızımız Ruqiya. Susuz sebes ırkıya. Kale kulların karimanı. Çöttük. Kulları bir de apak kürek tutup ıslagan kisiga samagan. Narsalar tutkandır bir soma kulları kanışna. Hadır saltıratıp alayım ali. İnay televizor kariminim. Tozun. Pistalkoy передачасын tak. İnay. Karalı. Niçavama. Oldan kara. Arttan uzun karım. Aldı arttı bir. Apşıkıp berem. Ataygay. Usadı mı? Aha. Usadı apşıkıp berem maşinaga. Yok. Hazır oturasız. Ali sileşebiz. Oturğız Ruqiya huzurunuz. Var ıskınatı. Niçe bir usadı bir tapamin atı. Oşasa indi. Mine aytıngiz ali bizga. Bu yoshga yetib siz xotin topolmadingiz mine? Tabaldım apa. Tabaldım. Bir alıp kayttım apa. İki oğlunuz alınmadı. Ha. Bütün apetitini bitirdi orada. Ulan nasıl kelime basladı orada. Koylardan taptınız siz bunu ha. Kanıslagırlardan kaçkan malla bu ha. Armatura. İkinci alıp kayttım apa. Ayya. İrtengi saat 9'lar. Tıgı iştir ve kisagi yüklap yata. İnay tıgını karavattan surat sürdü apay mı? Ondan sonra birini mına sulay basından alıp patalıkka mansıdı. Ondan sonra mına bula şapat apa birini da. Ondan sonra koşerge aldı da birini basına tarttı. Kuz bebekler atılıp çıktı. Mazgalar çasıradı. Bıtsak aldı da kırk kapkasına kalı tıgını saptırdı da. Ужас. Demek enigizga o'xshamadı. Da. Sana enigizga o'xshanni olib qaytirg'iz edingiz. Alıp kayttım apa, alıp kayttım. Anayga, anneyga şadı, atayga şamay. Nishlab? İnen şaganday. İki izvir bile bir yolu tıralmınday. Anısında saptırdı kırkapkasına katlı. Buldu. Sile ve sile. Apa ayda min çistaydan askat bile kildim. Asker Vakit çürmedim, davay Akalayev. patamızda ayda. Asker Akalayev. Ужас, Настя, söylese de bile yok. Asker Akalayev, siz nişi güylüsüz? İlenmegen ir bilen ilengen ir arasında nindi ayırma var? No, ülengen irinin de akşası katınında bula. A ulanmagan irinin akşası inesinde bula. Ayda pa vakit. 18'de kaldırığız. İlenmegen ir
үй işlerin öz işli, eğlengen hatın kuşkanın. Şu da. Hadi apa, vakit yok, vakit yok. Хәзер Уркыя сезнең сорау. Әскәр, Nasıl? сез һәр көнне сәгать кичке 9-да нәрсә эшлисез? Apa, koralı, nigişkin avul, bulay ite. Şirlisin malına. Koralı, bulay ite. Bizning avulda sıyır sarayda gel yaz gitsen şulay ite. Paranı, atayının bizning kurgan narsasin sürü turgan gadati var, alay oturma. No? Сорауга җавап бирегез. Saat 9'da ne isteyeyim men şol çıkam, sarayga çıkam da sıyırını bulay soğam, kirem bir iki talinkanı sıptıram da, tışka çıkam da, kirem da gırlap cıklayım da. Ник, бәдрәфегез урамдамыни сезнең? Tegel, işi aldında. Ай, әскәр. Haydi, apa vakit yok, patamızda siz saydan asker bula keldi. Хәзер Уркыяга алып килгән бүләгеңне күрсәт. Сюрприз. Nasta, tugan kırıştılığını. Ha? No, nasta indana, avulga alıp kaysam ana şol dur diyeyim. Çek sıyırnıkı, vataka, ha? Sava? Apa vakit yok, patamıştım in siz saydan asker bile, apsıkıp verem. Ай Аллах, канатым. Нәрсә кычкырасың син? Бу ни хәле? Каралы син ана. Siz nasta тоже мишармалла. Тегел. Tatar mı ney? Да. İnay, karalı, kırıgan bizdekiler. Haydi apa, vakit yok, apsıkıp verem inanı ıslandı. Хәзер әнә теге бүлмәгә чыгасыз да шунда көтеп торасыз җавабын. Ну, vakit yok benim, vakit yok benim, apa. Apa, hadi ben ideyim, ben akşam verem. Patamıştı, vakit yok. Bunları kendisinden, sizlerle gerek sırada. Orada bizlere buldum. Күрәсеңме? Ну менә бу җегет, моны сайла. Бу бит давыл. Давыл гынамысың? Торнадо. Бу синең өчен таулар җимерәчәк. Аңладыңмы? Bu kvartirını da jimirip gitir. Ой. Уркыя, кадерле дуслар, хәзер безнең тапшыруыбызның спонсоры Мәтрүн Көмешкә Там-Там Пром рекламасы. Рәхим итегез. Yaşasın Мәтрүн Түтинің әкірін томған, bütün кішіге доступный, экологик чиста, натурал продукт самогоны. Татарстанныкын сойла! Покупай татарстанское. Хәзер Уркыя теге бүлмәгә кереп, шушы ике егет арасыннан берсен сайлап ал. Тик без әйткәннәрне оныт, йөрәгеңне тыңла. Без сине һәр вакыт димләрбез, рәхим ит. Оңышлар телим. Кадерле дуслар, без егетләр бүлмәсенә күз салыйк әле. Нишлиләр икән? Хөрмәт. Бу нәрсә бу? Сугышалар ишблар. Үтерәләр бер-берсен, үтерәләр. Тизрәк бетерегез рекламаны, бирегез реклама. Киләсе тапшыруга килүче 3 кандидат белән тапшырабыз. Таныштырабыз, дуслар. Аларның беренчесе иң буе 17 фатирлы Рәшит Шамкай. Торырга урыны булмаган, 20 яшьтән узмаган квартирант кызлар эзли ул. Икенчесе Гали яки Вәли исемле егетләр турында хыялланып, иң соңында Турна Зарифына да кияүгә чыгарга риза булган 18 яшьлек Хәмдүнә. Саулы йодрыктан һәм үтүктән курыкмый торган егет кирәк аңа. Өченче кандидатыбыз Асаф. Әнисенә охшаган трамвай йөртүче кыз эзли. Кадерле дуслар, әйдәгез хәзер студиябызга Уркыяны чакырабыз. Кемне сайлаган икән? Кемне бәхетле иткән? Күрәсезме? Менә безнең Геркулес Мамиевич һәм Уркыя. Бәлки бер никадәр вакыттан соң алар бер-берсенә әйдә өйләнешик дип әйтерләр. Геркулесик ничек? Билең төзәлдеме? Жардым теге хайванна. Үзенә үзе төзәлде. Тавыгым минем. Әтәшем минем. Син миңа кияүгә чыгарга ризамы? Риза. Ай, үземнең тишек кырык наз киемнән һәм 2 ай җумаган крем исеменнән рәхмәт сиңа. Sin nasta, min senin mazgalarını sasam bit. Tağa çıktın mı? Tağa çıktın mı? Hayır, Уркыя, син нинди бәхетле хатын кыз кара әле. Синең өчен ирләр сугыша. Егетләр булды.
Kikrin kısan bet. Karala. Oy. Karasana. Askar. Nasıl? Barışılma. Sen Urqiyadan başka hatın kız bitkenmi neydin yatılık. Ene bizim vesile geldi Oh. bugün. Rahimit tanışmılığız. Vesile. Şuşa skvozняк mı? Sen bundan kışı yasagınca iki sıyırını aşatı bitirirge kirek. Между прочим, мен вегетарианка. Тем более витрянка bilen şirlimdi. Ужас. Karayında, tuktayında inayga şaltıratıyı. İnay! İnay men! Karalı! Bitti mındaksılar! Kaysın sıptırıyı, apkaytıyım! Ha? Manatsın? Atay gadayt! Tatarça ayt sıkılda bala! Manasın da? Aha! Yarar sorayım. Ha, inay ayte! Bizge kaytsadı sıyır savar mı kendi? Min mi? Ay. Savarman. Sıyırını da savarman. Eniyini de savarman. Vatanını da savarman. Uzunni de savarman. Savaşaklar bizni kutuğuz. Kadirli televizor qarovchilar. Men Lariya G'aziyevadan Lariya Akalayevaga aylanganlikdan topshiruvimiz Shistayga ko'sha. Baxtli bo'ling'iz. Tovuq aşarga kelgiz. Hayda, hayda, hayda. Hayda, Kalaşma, kalaşma. hayda. Kuş bulayı. Da, bu topşurunu da yaptılar. Mında da bir narsa kelip çıkmadı. Gittim Malakovga. Moştan da bir eriş bular. Yakında da bunca taşları.